Šta? Sandra i ja smo uživali maksimalno. Pa letele su stvari uglavnom. Perverzija takva da ona... Bilo to i policija, razvajali su. Alatka što bi rekli, ova fabrička. Alatka fabrička. Raspala, malo sam se raspala, malo sam se raspala. Perverzija takva da ona... Malo sam se raspala. Jesi li ti ovako tabađija? Yes. Tabađija. Yes. Tabađija. S njim se s kim živiš? Pa živim sa muže. Izađem ja tako malo na nju, kopam krompir u kitu, krompir. Da li vi, Kasandra, pristajete da stupite u brak sa Petrom? Jel moram? Ne morate. Jel moram? Ne morate. Mogu napijeti ga. Jel možeš da mrdaš onu stvar? Koju stvar? Onu stvar. Jel možeš da mrdaš onu stvar? Koju stvar? Onu stvar. Mrda. Perverzija takva da ona... Jel možeš da mrdaš onu stvar? Koju stvar? Onu stvar. Jel možeš da mrdaš onu stvar? Koju stvar? Onu stvar. Mrda. Meni to skroz cool. Što se muškarac tiče, izgled mi nešto nije ni bitan. Bitno mi je da ima malo mozga, da je normalan. Imam papir da sam lud. Da nije seljačin, a mnogo je takvih danas. Ključevi od kola na stoji, to je to. Što voliš da ovako da radiš, osim što se venčavaš slobodno vreme? Volim da bijem. Šta? Pa dosadan. Volim da bijem. Volim da bijem. Kopam krompir u kitu. Krompir. Da li vi, Kasandra, pristajete da stupite u brak sa Petrom? Jel moram? Ne morate. Jel moram? Ne morate. Mogu napijeti ga. Dobro. Hladno. Jel možeš da mrdaš onu stvar? Koju stvar? Onu stvar. Jel možeš da mrdaš onu stvar? Koju stvar? Onu stvar. Mrda. Perverzija takva da ona... Jel možeš da mrdaš onu stvar? Koju stvar? Onu stvar. Jel možeš da mrdaš onu stvar? Koju stvar? Onu stvar. Mrda. Meni to skroz cool. Šta? Pa dosadan. Volim da bijem. Volim da bijem. Mrda.